Half a day esti nuevo episode MANsplaining Hungan T-Man gwanai fi hit nu azui dongkulo na paksu sen lako. Untungo na TNI rason na sen after Sauhau. Yeah, Hungan humano ju para San Lago para Itzatlu Festival. Mega outro bidan mama megi Guam Museum Hungan Sleep apnea. Oh yeah, na zizuni sleep apnea lokuit za dumodoko itsingi na gibat basu Hungan. Low. Esti imaus nuevo na episode MANsplaining esti na episode hungan mandanya ham manhahami na zan esti wow si Michael Luhan bavakwa zan esti idos masomko na patgonhu si Sumåhi zan si Akli'e za manatagwi ham nai manaad za cosas ni unu gofzanya za ni otro kalang tal za tiningo mami put hafa edzu. Pues, guahu isisigonay para esti karetan Carabao esti nasakwan paugo za iinadzeku para esti The Godfather. I-movie. Hunga di primet na movie. Za pues guahu gofzahu senzahu esti lo esti na dos tadza tiningoniha para esti za sahafa nai sahafa nai na tatsotsok esti. Sa Uhasuna if nanana biyahe na teega I Godfather. nalaan. Uhasuna if nanana biyahe no and ke naega ham I Godfather kalang kwaha no na tsitsiku na scenes apos hudingui. ¿Cuántos años now? Kasi kalang 5 años tati. Oh, what? Un Onions. jingu I kwatu para un pati na umatsitsiku dos tauta. Wow. Udingo movie sa not mo topic. Still not lahu. Lo, nanga nadza. Insetsegui esti sa nihita usa ifinut Chamorro para todo zata. Masaya wegun biju, masaya leblo, masaya movie, masaya comics, todo nihita usa ifinut Chamorro para jusia. Pas hungan. Ti mega tiningon niha pari Godfather para estina dos. Lo guahu, utaita I leblo, hu ega I movie, gof zahu zan magof zu, na and gagagi hit gwini pago kosaki sinyata diskuti asti. Hungan. Humutong I Godfather gi 70s antesti na mafanya guhu, lo, hu ega adzu, za gof zahu hu taita I leblo tinigi as Mario Puzo, gof zahu adzu lokwe, za hungan. Gua finaisan hu para hamzu para estina dos. Sa iapudzudin midzu bavakwa, ginin manu estina pudzidu bavakwa. Sicily. Okay. Lo, gilin at lata ko ta silelebra na pati Italiano hit. Well, komaga hit like kogwaha binadata kogwaha tiningota. Yeah, neri capriccio. Oh, Italian. gobzaho. It's a Hapon. Yeah, caprice. S5, Hungan. Red Bull. Todo tempo hu aadeki ma. Ay, zahu pizza lo e masti Italiano na klase hungan. Zahu pizza zan piña. Yeah. Piña. That abso. See, esti time at then. Gof matungo I Godfather. Tima comprendi I meme. Lo aten manalatla la guidi si Don Corleone. Oh, dude. I know Italiano na bossa, I don't see Don Corleone. Okay. Lo, hungan. So, la mitad Chamorro zu lo la mitad Italiano zu za lo gimina gahit imeganya na patigilin at lahu ti interesao zu para zu pat. Lo, and I hu ega the Godfather and I hu taita leblu za hu faisen si tataw hu lokwi sa si tataw Robert Bavacqua guidza ginin guidza na esti I haga Italiano I apuzidun Bavacqua. Ilegnya na Gofzanya I movie, no, The Godfather. Oh, Tien Hasu, okay. Yeah, Tien Tisin, Hasu. okay. Ti maulik na co-host sa sinado. Ang ginu faisin hamzu question tay gweno, zet me batunas? Yeah, bro. Tata Hungan, Batunas. hu hasu now, Then Tibe tata. edit Holomeno. Zet me batunas. Hungan, tata. Zet me putut, zet
Kun Sigi Motna. Konsigi Motna. Sige mo. What? Hungam. Pesu ega za. Nina Latla. Unkof tikikina graphic. Oh God. Pues. Boss Mulder. Hungam. We're going to Little Caesars. Taiguano na klase. No, gibet na siya sa laming tayo priso. No. Desde atuna diha. Ilako. Hafa na klasin. Tawtaw zu. Olive Garden na Italiano zu. Olive Ay, Garden. ay. Guft Chamorro Kafano tour of Italy. Todo chapo no in a Olive Garden. Sa Tanzania humano zu gwihi. Ti mega tiningoho para zunatono. Mas malago zu pumaseo diri. Malago zu pumaseo nodza. Okay. Lo. I dinididi na tiningoho put I familian Bavacqua. Yeah. Hutungo nai nesti haga Sicilian. Zan esti Godfather na storia put familian crime, zan tadung esti nai na Sicilian na patigi adzu pas kaling adzu muna mas interesado zu zahu ega zan okay uno na gof zahu put I Godfather mega na senangan golf gifino Ingles quotable golf quotable hungan zapuas how feel like You come to me in my daughter's wedding. oh yeah hungan wait Send Baba Ed. yeah hunai how ze Yeah, no gradu Mao, para now ano. ti glota I gradumo talo hahasunai azuna kaleng hafet soccer again in Zootopia sa azu de put si Don Corleone Okay, on sanganigui like sokui on impression put on impression. yeah Put on- again Okay. when ti mas hihut nai mas hihut gi I dot niya I corazon niya you come to me on the day of okay wait no Umaru zun seguidas Okay, continue. Esther. whoa like it's still like 6 minutos it's the kind like pininu how part good Bay puno yung telephone. Alright. Hungan, megay sinangan quotable go fasuzun hungan sinun usatalu memeable taigwihi. Lo I historia guatautau zania esti sa gof americano na historia. Sa I familia immigrant man matu para America zan si Don Corleone I actor para esti si Marlon Brando zan fanan man ganag Academy Award para I bidanya esti na movie. Guidza I tata para familia lo guidza lo qui I matgas para esti familia crime. Za hafa malagot niya para familia niya. Sa gidza America mas libre I famaguan I man hoben. Lo sigun I cultura in Italiano sigun I cultura ni crime na familia. I costumbre niha I famagonia debidu matatizi gui giadzo na banda. Pues I mas amko si Sunny si James Connie actor Hasen Tatizi I Tatanya lo kalang reckless gui gatmumu ti tadung ti menhalum gui pues todo champo malago mumumu azui primet na hinasonya debrita mumuzi siya debrita paki siya guaha otru na patgonya si Fredo kaleng dungi gui kaleng malalongo ti metgut gui Wenti ti menhalum wenti ti malati ti tatungo lo malago gui umadzure familia lo gofanok nai na ti sinya halanga ki kiluus I responsibilidad. Waha haganya si Connie zan I mas patgun si Michael Corleone. Ano pago na Eno on rason na na zap. Oh, what? Sa- Dahil ko mega na Miget siya guys in a mundo. And I soteruzu zahu toru I persona siya inan ni Michael. Si Michael Myers? Okay, Tiguidza. Lo si Michael Corleone gof diferentes. Sumaunaw guigi militat. Lo para esti na familia crime ti debidun so guya now. Sa
i sistema americano, i Estados Unidos, tia joi familiamo, sa fapon zuti i lina lamo gi un fangiradzen pada estina na shon, debidu and sacrifice and maisa hao, debidu and mumudzi i familiamo ha. Lo, si Michael Corleone ha ofresi maisa gui pada i militat, zan gofmaulik i bidanya, matutati zan timalago umajuda i familiamo. Lo i problema na itata esta bihu si Don Corleone zan matulailaika esti sistema crime humahalo masudrugas guahanuebu na tautau makeketsuli i salapi makeketsuli i probetsu makekeganzi i Prestonia i territory za mapaki za makepunu si Don Corleone zan esti i kahit esti un importante na simbolo gi movie sa diputsinay na guahatauta na pomatay mana anok esti un kahit siya parun costa kahit za si Michael guahadongkulo na conflict para gwitza ti siguro hafa potokwi kopo continuha gi esti na tsalan americano za engen ha konsigi gi adzu Wenti para u senador Wenti po matgas un dongkulo na kumpanya Wenti po famahan gumads and white picket apaka na picket na kolat zan tipo patsa esti lopo dingwi familano tipo patsa esti na sistema ng crime lo ha decidi na po defendi itatano después mamunu un tautau después matu tapti za hapunu mas tautau zagi i ultimo i finapo sa si Diane Keaton si Diane Weiss dispenser si Diane Keaton Oh, Diane Keaton. Hungan Yeah. si Diane Keaton Guidza i Asagwanya i Nobianya za Guidza rumepresenta i Tsansanay na po dingo i lenat la crime i esti kad i lenat la mafia po dingo adzo lo ha prometi gui na o hutsotsogi todo esti cosa ki sinyo hu defendi tataho be protehi familia logi ultimo na gi finapo and I see Michael Corleone hapunu todo i enemigunya i man matgas i cinco otro na familia sia si hasangani asagwanya sa asagwanya facing hey sa hafa tumatanges i Itzatlumo Palawan gimenagahit si Michael Corleone hatago na debidu mapunu sa esti Yasugwanya Itzatlunya hatry duty if Emilian Corleone Wait. sa Hatago. guidza sa esti si Carlo Rizzi guidza trumay duty si Sunny Okay. imasamku na Yeah. na lahin Corleone Uh-huh. ja si Michael hafaktsai esti pues guas esti singi finapo hasangani si Carlo tibe puno ha hago yasagwani Itzatluku Wait, i Asagwan Guaho. si Connie. si Kani Okay. guaho i Ninu paripadgon mo Oh, ano mangia na sinay. Hungan. Okay. or si Don Corleone Ninu para megay na tauto Yeah. lokwi megay na famago pues like niya tibe puno ha lo mabokbok how gi business ta esti business mami ti business mo pago by hunahano how para Las Vegas tapos hanai ni ticket like niya esti i ticket mo pon hano para i West Coast Taigwi how di esti ti malago zulumi i matamata tapos mapega si Carlo gi halam i careta tapos makto un capo un lieutenant gi halam i familian Corleone tapos manyaka gwi Taigwini just si Michael Corleone ha ega esti za kala govanok na hatsotsogi esti na baba na tsotso pari familia lo esti emok ti esti ti hatsotsogi esti cosa ki sinya ha na sofu i familia ti ha protete i familia esti emok sa adzu i costumbren i familian crime i familian mafia emok Wait, plus la ha itatanya gidra tintoros. no matay Oh, wait, ngayon mo. so matay gi kalang italo sa todo esti na familia manananga sa hinasonihan na
na kubat di dongi si Michael Corleone. So humano para colegio, sumano gi militar gi servicio, ti medgut, ti matak nga. Yeah. Ti hatungo esti na klasen lenat la crime, lenat la mafia. Lo, giminagay si Michael Corleone, guida i mas malakti. Then i mas menhalum, then si Tatanya todo tiempo hatungo adzu. Pues kalang anay elect, so adzu i conflict para i tata si Don Corleone. Hatungo na na esti lahihu, guida siyempre un gof maulik na Don, un Godfather para i familia. Lo, i malagoho na na libre, i lahihu. Lo kwe, zapogo sa ilenat latnya. Zaguaha esti na sin na matatatsong i dos, gi igualo, gi igima familia. Zapas hasangangan ni kwa todo esti sinyon so Senator Corleone, Presidente Corleone lo ti sinyon so esti paugo. Angan un so esti tetsu mafia, angan un accepta esti irresponsabilidad, esti kiluus pari familia. Zagi Fanachu i asagwan Michael Corleone si Diane Keaton, dispensa Diane Weist. Ha confront si Michael zay like hafa masusedi, hafa esti. Zapues hasangani asagwan like niya esti na biyay ha sinyo an faisen zupuri business familia esti. Zapues hadagi so zay like niya ti tads about ti waho pumunyo si Carlo ti waho smart Zapues humalam gi esti i oficina ni Tatanya, i oficina Don Corleone, zan si Diane Keaton, haatan halam zan todo ilalahin Corleone, mandidimu zan matutsuli kanainya, zan mananay respeto taigwihi matsogwihi Tatanya. Zan ifanakpuk mekilag niya, ay, masaya, hunggan, masaya hafa nay, masaya igwinifinya, podun otro na talan. Ay, tenglong wigi esti talan mafia. Sa wenti mauliki intentionya malago wi promete familianya lo pago humalam tadungi esti na linat la crime. And so hunggan bonito y historia, san bonito y dandan lokwi lo para mega na tautaw make golf quotable. Sa isenangan gi esti siya sinyon usa atsoka tiun menshosona i movie like taigwihi, I'm gonna make him an offer he can't refuse. Like sinyon usa like gaigi how git set so mo gaigi how gi halami class entry man gat song mo then si Mario Puzo i tauto ni tumugi i leblo Gof kalang faithful, wahapati tima usa lo gof kalang faithful i lepluds and i movie. Plus Kolgaigi esti like Ha studia i mafia no, pari leplu. Kolgaigi send like matungo na quotes di level, but mafatina sa Mausa. Okay. Mausa as tulakwi. So angan hiningok midzu esti si fulano mumamay goods and igwihan siya. Sleeps with the fishes. Adzu ginin esti ng movie. Diputsi adzu kumekilek niya na mapuno gwe japas mazuti itataw niya gi halamitasi. Jan gi uno na scene esti na pipino pare i familian Corleone si Luca Brasi. Like mapuno japas the Turk hunggan the Turk hanahano gatu pare i familian Corleone. Un guihan zan mafalulun zan i bulletproof vest para si Luca Brasi. Oh, okay. Zan adzu kumekelek niya i senat masangin gi movie esti kaleng un mensahe antigo esti. Ilek niya mumamay go si Luca Brasi zan i guihan siya. Pues matay zan wenti mana igwi sapatos cemento. Pues majuti gwi za pues manamakat itataw niya ko sige tisinema sotatan. Pues hunggan zahu megay taigwi hunggan. Alright, esta komento su megay. Sinyo sumangan mas lo hafa isinangan minzu.
Sa bavakwa ham zulokwe. What's a Bavakwa ham shinetete ko zulok. poreno? Kohonsu, Kawasu. Yeah. Hungan. Oh yeah, got Tres. Guaha tres. Zan guaha mas leplusi, ha? Guaha mas leplusi How lo. about ko like anay esta matay si Miget tapos ko Podgonya? Si Miget Jr. Guaha prequels. Oh, Then- prequels. Okay, well, megay salapi esti pues. Yeah. Matay si Mario Puzo i mismo titigid pues guaha like prequels well otro tauto. Mausa i notes pa di ideha pues continua a historia. Guaha historia tagwihi. Lo hunggan guaha tres na movie. Zan i primet zan i segundo ma considera na sentaculo sen bonito. I mina tres ti mega na tauto zan. Chazo tinimo. Mira dress. Well, guaha rason siya na tauto ti zan niha. Uno si i director pa di movie si Francis Ford Coppola ha usa i haganya giadzo. Oh. Pues kalang guidzo un sotera gi 1990s a comecventus taigui. Oh, I don't want to do that. Like taigui za pues Ti Italiano. disatunada. Well, no, dumangkulo gids America. Oh. Sa, todo este historia en americano. Pues yeah, guf diferente sa zo. Hungan. Lo No, primer zani segundo. ipareho na director. Para i tres. Oh. Pareho na director. Oh. Tio Tomo. Hungan todo. Lo ganun ega i tres un scientista i primer zani segundo ma nahudjong i 70s. Za fanan i ultimo ma fatinas ki late 80s ma nahudjong fanan in 1990. Za esta bihu si Michael Corleone. Zan and I man nahudjong i movie ina anya the Godfather Part 3. Yeah. Lo si Francis Ford Coppola fanan i malagot niya para dun na movie na ina anya the death of Michael Corleone. Lo, Timo Seriano. Yeah, guina champo ahi. Oh. Logi i Fanachu mata. Oh, yeah. Who took me ano, Paolo? Sa giadzo na movie, gi ultimo, hakeke bokpoki familia niya, ginin esti lenatla crime. Lo, hasot za hakeke usa i gimagzus katoliko para esti. Lo, hasot na mas baba i gimagzus katoliko kinu. Otro tauta? What? Kinui mafia? Kinui Mafia. Za Ungen. Oh, Zana. Oh, yeah. Interesante zo. Lo para i tres kalenkuma hulu i action gi historia para esti na climax anay i familian Corleone ma puno todo i enemigo niha. Wait, esti Bali. Mano na movie esti. Bali i guihan. Ha? Mano na movie esti. I tres. Oh, I todo okay. tres. So gi primet na movie si Michael Corleone, guaha planunya i otra familia siya tima sa spepetsa gui sa kaleng nuevo gui puzitus gui. Lo, za gi i diha and I tumoto gi gui gi halami gi madzuus za mabendidi si i Pagonya i godson i lahin Carlo ni Hapuno. Adzu i diha na ha decidi na posota i plano emok. Zan i pipinunya siha man hujung i za New York za mapuno todo i man makes i otra familia siha. Za pues kaleng adzu na scene mauusagi class film zan mega na tauto zan niha sa like bula drama and action sa unli si sa kumekwento si Pali zai leknya do you renounce all evil like taigwihi sa pues waun tauto like halakno si escopete shotgun Again. sa mapripapara na paru mapuno todo enemy gunya siha. So mientras todo este na
mabendisi na cosas mo Okay. successa di kahalimigi mazuus esta hatutuhon i planunya. Mhm. Lo esti i problemanya si Michael Corleone and esti mo na interesante gui como persona. Todo tiempo baja planunya like angin hupun. Todo i tautau ni como contrazu. Angin guaha like sansa guaguatu sinya hunafanadzan esti. Sinya tadingu esti na linatla. Sinya hu na Wait, gas so todo esti. I plano niya, malaga ko domingo ilan la crime, lo popuno tao. Like, ano I plano niya na popuno tao? Well, para so guiado no momento i problema na todo i outra família sempre makeke puno. Yeah. Sa guaha so i família Corleone, guaha i mastakilo na tauto i Godfather pues guaha fatsu i zomu right hand i abisot Second in command. hungan guiza umabibisa sa pues guaha capos esti kaleng i lieutenants and guaha sindalo siha gi finu Ingles mafananesti siya tauto batunas buttonmen Okay. pues engan guaha malago umatsokwi un zepmi i batunas Oh. engan guaha tauto malago matay un zepmi batunas I'll go off for this. So, like, ko mas? oh wait nanga benafana dynasty Okay. zan uno na capo si Tessio hatraiduti si Michael Corleone un otro na gehilu un familian crime ha kwentusi gwids and hapugi gwids and ileknya he adudadzu ni hitatogwi esti Zapes si Michael Corleone ha Potter na okay David Bay like puno torres na tauto sino sempre tipo la mot na familia ko okay Quincy Ko mamuno si Miget mas kino si Tatanya? Like, sa, hafa huhuang o kelang hapuno todo. Lo, well ti gwids a pumupuno Ah, ha planene ha todo lo time, like, hafa bidanya si Tatanya. Like, hafa na class in Tatanya. well so eno is segundo na movie gi segundo na movie mapega dos na historia i historian i tinituhon si Don Corleone Okay. desde i Pinatgonia gids Corleone i Oh, Sangsong wow. gids Sicily Ko guidzo I presidente. no so gi i movie i kaleng i hefen i mafia gi adjuna lugar like mapunu i Tatanya mapunu i Tatlunya después sigun i hinengen i tauta guihi todo i lalahi i familia debe fan mapunu lokwe Oh. cosa ki tisinya ma espia Uh-huh. pues i tauta gi sengsong mana ato guigi un batku después humano i batku para Estados Unidos dan ai maktu si T. Don Corleone na tiempo sa papad ko na. Mini Corleone. Hugan, si Neni na Corleone, ma-atan with sa pues manaig we, ginin esti na song Corleone, well, and now we have to do. Oh, okay. Gotcha. Okay. No problem. Hugan, so, sa tali estudianya sa New York, Taimanu, like Matsotso Guids and Timahahasu, but crime, Timahahasu, but Estina Isausia, Lo, Haripara Naina, Guaha, Esti Otro Tautau, Matsutsuli Salapi, Masasaki Salapi, Hafezu, coerce, Ti embezzle, Hafezu na palabra gi finu Ingles, like, Matu hawd sa person na extort. Oh, okay. Kung ano na palabra. Za guaha tauto gi like i sengsongnya i zonya barrio pues in efecta i familianya and in efecta i mangatsongnya pues a decidi bajo puno esti na baba na tauta. Za por alguna razón otro tauta mana igui respeto. Like, esti inuevo na magas. Lo, gihina, zan giminagay uno na atomot niya, like, manyanya kisa cosas, tapos mabebenti.
Oh, Lo like ti mamumunu si Don Corleone gwi na cham. okay. Lo hatutuhon gi esti na tsolen sa like malago gwi dumafendi I tautaw. I mamobli na tautaw, I familia niya, I mangatsong niya, sa sa usa violence para adyo na rason. Pas kalang pareho dyan si Michael Corleone. Okay. Plus, I know Safa like killing Malago na si Miget niya. Hunggan. I thought that's your channel na that. Hunggan. Oh, hunggan. Za gi segundo na movie si Michael Corleone, esta Rico y familia, guaha, you know, gi primet na movie kalang maganzi esti casino gi sa Las Vegas, so pas guaha business ni hagwihi. Lo Malago si Michael Corleone na hana legitimate, hana gaska si business niya. Adri malagot niya. Oh, syempre team at so ano sa ko may not trust the movie. Okay. So, Well, Yeah, that mata ko. So esti when horrible na sanangan give me na tres na movie, every time I think I'm out, they pull me back in taigwihin na sanangan. And so timatsotsu I plano niya. Zan I rason esti na biyahe na si Fredo I otrutset lunya trumaiduti gwi. Oh my Ti god. hahasngon Fredo. trumaiduti gwi. Lo si Fredo kalang otrutauta masasangan na kalang harmless, dangi, innocente gwi, like malago, zanya gumuput, zanya gumimen, zanya ume famalawan, like tadza sensanya put crime, tisinya kumamatgas estina tautaw. Pas I enemy gun Michael Corleone mausag gwi, za pas ma-five investi question za hanai intelligence. Put Oh, I know. half I know how much said he Brooklyn Nine-Nine. oh, wente? But syempre mausa. No, what episode monkey like mag-go usay Godfather. Oh, yeah, hunggan. Zagi gi ultimo na movie I mina tres si Michael Corleone ha confess isaw niya si para un pali Oh, Polly. gidza Italia Oh, okay. Hanggang Nabira ko gitsa tati. sa guaha esti na tautaw esti na pali or takilo niya kinuan pali wenti un like obispo cardinal hepo na lafon so lo esta gof anok na kalang kinananu isan halom niya put todo esti isaw isinetsut. So pues esti palia sangani jo hafa isaw mo. Ngayon ni ultimo na biyahe na kumamfesot how sa si Michael Corleone hasangani we, you know, who tago na paru mapuno I kinaduhu I joku brother-in-law, you know, father my godchildren, you know, who togwi esti za ha mensiona lokwi I mas maput paragwidza na hatago na paru mapuno I tetlunya si Fredo. Yeah. And imas gi uno na sanangan gini ni Godfather si Don Corleone hasangani si Michael Corleone. Jan esti I rason na si Don Corleone ha angoku mas si Michael Corleone kino si Sonny. Yeah. Sa si Sonny tiya comprendi ti tadungwi ti manhalo. Si Don Corleone ilek niya keep your friends close, your enemies closer. Pues hanggang malago how muna listu I enemy gumo kasi kasi niyo segway. Pues kunigwi holo. Kumbida gwi holo. Namagof gwi sa pues listu gwi kasi kasi niyo un usay momento. Pues gi segundo na movie malalago si Fredo sa hatungunay si Gidza Cuba and ay guaha mumon linadzan sa esta majujuti I dictator guihi si Michael Corleone gi esti naguput hatsiku I tetlunya hi ilat niya Fredo hutungu na hagut sumok esti
Oh. Ano ko like niya hagu trumaiduti to. Uh-huh. Sa podi sinanganya si Fredo, put hafa hasangani I enemigo Michael Corleone, maktu esti pipinu gi gima, gidza gigima ni gidza Lake Tahoe za pas mapapaki betana siya. Za pas sangani hutungo na hagu tungo esti unzana ki corazon. Za pas Fredo like malogo gui, za pas umascapa, za si Michael za lo si Michael Corleone hakumbida gui takti pare I matai matai I nananiha. Za pasasangani gui na mauleka todu, za ha accepta si Fredo takti gi familia. Zan gof hihut I lahin Michael Corleone, zan itihunya si Fredo. Wahasin na si Fredo hasangangani gui esti taimano, senior mameska how kada umetpanju like who utogwi sign of the cross or utogwi esti Hail Mary, or esti na kanta who kanta zapas hinasoso niya si Fredo na mauleka todo inasi izu as Miget mauleka todo zapas plano na paru siha si Fredo zan I sobrinunya si Anthony gi unboti gi ihagwi. Lo maaging tati si Anthony zapas humujung na si Fredo zan igwatia si Al gi iboti. Zapas gaigi si Fredo zapas kumakanta gwi manainay taigwi hasangani sobrinunya esti taimano sinya esti isikwetuhu pa taimano na sinya mangoni hagwihan. Za gaigi si Michael Corleone ha eega gibentananya gigima. Za pues mapan, tima fanui lo unhungok haki. Za pues majuti itatawtawnya gi ihag. Za Ihagoy. yeah, ihagoy. Ungen ihagoy. Oh, ungen megay so Bonito. megay bonito. Bonito na momento. Pari familia, ungen family reunion, ungen. Puno itzalunya. All right, hafe hinason midzu put esti. Well, interesante sa Tanzania mismo como que historia hinasoku like esti Italiano na familia de mafia. Ano ha itiningo was. Well, pago hutungo pago. Esti historia on lahi dyan si Titania. Bonito. Kaling toda siningan mo. Hafa. Ay, kaling guapa na biyay na huhukandu and wego. What? What? No. Godfather no way go guaha way go Guaha? Yeah, Guaha. guapa. Lo. Oh. Lo I wego inanya mafia. Oh, hungen. Oh, what? Okay. Zin kaling hutungo dididi. Yeah, I mean, siyempre mauusay pareho na istorya, pareho na tropes, hungen. Mafia hinasoku na ano like mangi guahi demo secret identity dyan keke like Ano iwego parigito. yeah mafia. Obviously what's na wego. No, esti puri mafia like man criminality. Chungo esti na wego? Wait. Yeah. Two company to who gundu mafia. Kaling okay. Guasti na gudu puntato. Zin Yeah. todo maputsum suppose kaling tansu. Suppose yochu na tato tansu zin anoi wego. Or on ke like Tiu comprendi lo qui. no guahi demo Wane roll. me humagando julo tiu. Like engen hagu like I medical puri policia. Plus I tauta I hafa I DM tutung po sangani how. Engen hagu I policia baba yata doku plus tansu haji like gihina somo I pipinu plus on nahujung siya. And all time ano hugandu iwego. Like waha Browns and hits on us. Okay, tiyo importante. Manyasiga hiti un mystery. Team Mapple humagundu. No, kaling awfully No. to. Oh, esti Kelling Clue. Or no, T Kelling. Okay, wait. Gimana ga like ipareho na wego guhan mega na on. Yeah. Yeah. Hungen. Lo ipareho na principle. Lo tiu comprendi za tiu tungo time. Like
gimana gayet huhugandu esti megay na biyay. Lo hafa like otsu different na Like, naan. yeah, megay naan. Yeah, like Taiguenos and like waha unu na tauto sinya hapunu i. Yeah, ipipinu. Yeah, sinya hapunu i pipinu. Oh wait, what? At Singapore ipipinu. Then the otro tauto i katni. I sen. Uh-huh. Hanggang pues kaling gaigi i civilians. Uh-huh. Yeah, Top hanggang. daw ha, it's kaling tauto bidadan. At a hazi mapuno, importante. Yeah. Taigui entrehita. Or no, sa unuhan na tauto. Gi entrehita, no? Between Among us. Us. Oh, among us. Oh. Gizahita. Oh yeah, no? uno ha na pipino lo sinya like infecto chumatato. Oh yeah. Oh yeah. wait, two. No, That's the Nalafa that's like ego and Chu. Zahunay na binahaso ipanol na esta man gugupo hit sogo ginini orihinana o suntun konversasyon. Tatlo, wait. Tiko mekwento. Este put mafia. Yeah, Pago kumekwento sit put Among Us. Hazi ha mention among us. Sa timalaga to commentos put on a random nawego. Ano hafe hanan soku. Manyan ti to PTSD pa rin now. Tourist in the top. Dito hugando esti. All right. Oh, malak no su. Oh, malak su. Okay, all right. Guahu imposter. Wait, lo, guahu ti imposter giwego. Guahu Oh, imposter si Guahu Chamorro magando esti. Oh. Or like, wow, like, Edzuna send complicado na wegos and cards. No, Why do Nani. I like, okay, consider who usa este? Hungan. Okay. Nani, stop on Hohokai Duna cards. Oh man, so estaba gailu gadzu para be comprende za be edzak. Lo pago Who tadza. hung up na golf map with Yu-Gi-Oh? Yeah. What? Yeah, who hung up? Tisiguro joingin magahira na. Vesti hafa na generasyon Yu-Gi-Oh mas tutsu kay pago. Torumo Tongu no imasu map what Pokemon TCG. No, Tihu comprende ha. Time ano humagando dyan awego. Hafa TCG. Trading card game. Ay, killing magic. Oh. Lo, Tadza na yung utsagya na. no, who... Paktu Nani, libyano para in Hugando lo killing war ha. Esti mas tackle na. Montekli doesn't help. Oh, lo, best nga na yun. So, like, Guaha card games take we golf map, but like, Fanu Naizan, ni mafatina sagasa, like, oh, sun map, what? Kalang, Tisinya Manyoda, zu otro tauta, Yeah, sa Hadzi Malago humagando esti. Sa, like, oh, Guaha, like, tres in a phases. What? Oh, Estiki i guild phase, Estiki i chome phase, Estiki i desert phase. Not any combat phase, any each home phase. Esti Otsuna differences na currencies. Oh. No. Oh, Okay, bira tati pare mismo asunto. oh wait, who download Candy Crush? Nani, hey. Nani, DSD. so mahaling may pare telefonya. Telling tons of data. No, Tisinya humalum zu like tatigi izoku like account. Gaiginzuki like I moga na tinitu like kalang sen kapasa like zoom like Matuchibo combos. Kalang like wow. Like what? This other like kalang Gaiginzuki like tres bit na bibendas and Gaiginzuki apuzan dagen. Okay, no, bira tati. Yeah, nafanadzen I hinasomu dagen. Killing hanggang sen interessante sen killing wait plus magahit if or killing okay
ang on songen I familiar niya ko kon kwakwentos put kalang I mafia na familiar niya put kalang mga na familiar. Oh, well, guaha like familianya, y maniad lunya, tatanya. Pues, guaha like I familia, then adzu I gang, kalang I gang, kalang un inetno. Then hungan guaha tauto gi halam adzu man parentes, but hagas ha like manatsetsetunesti si ha put, sa like, man matotsogi esti or esti na hungani esti na business, like business interest pati lugat. Then gi segundo na movie on liinay na taimano matutuhan esti na familia. Then guaha sa Mandanya si Don Corleone and oh yeah, Don Corleone za pues otro tautau si Genko, si Sal, Tessio, si Peter Clemenza, like Taigui. Then esti kalang I man monggas guihi. Fanzo I capo siya then I kalang I advisor. And so ginin adzu I familia. So hungan guaha like no gua tauto like ginin I talent si. Loangan like matotso how za una jujuda I familia pues sinya masubi how. Again, tayo I gang. Oh, yeah, sa mega tiningota put gangs. Yeah. Mucho mo taimano matsotso no. Es eskwela hamzugi, eskwela publiko gidza guahan. Mega tiningota gang. Siyempre po tungo ang gagidzugi yung gang. Esta hutungan na gay gihag yun. Apa na gang? My Chemical Romance. Si gang, Por champo be usa atilong. Sa si Party Poison. Sa na Gapitulu. What? Okay. Tio comprendes, you know. Comprende another reference. Okay. Alright, Kogwaha mas. Okay, esta cum menguentos hit para 10 minutos, but T.E. Godfather. Ano I quota, nani? Maulik ibidamo sa Gifino Bush administration makumpli idomo missiones, viva. Ay, kogwa otro sinangan minso per esti The Godfather. Ko insistenti mas Italiano gi conversacion tapauko. Ahi. Grande po simo sa Sicilian. Oh, Well, manahod 50s, 1950, late 40s. Wait, T siguro gi minagay. Ma-film gi 70s. Lo fanan 1950s sa So Gumeras- put después de guerra. no sa Gumera si Michael Corleone Oh. gi geron dos. Okay, pues yeah. Okay. So fanan late 40s or 50s fanan. Alright, hafa. Wait. Para guapo. Malago du undihan na be hano para Idza Italia. Oh wow. Malago du na na bebisita Idza Sicily. Pare ineng ko na. Party Pizza. Tuto. Just be ata na. Si guaha parentesta like ma-estudia I Bavacqua na tronkun familia hale I hale siha. Za 20 be faisen siya para dun information. Za pues sineta bisita I lugar siya ginin, mangi ginin mano esti Bavacqua Again, so undiha. Lo well 20 gichempo. Yeah. Mas into the south. What did everybody who ega movie talo too? Oh yeah. Okay, sineta ega esti Oh. tatlo. No, like Tres 20 años. gi tres años. Let's do so, yeah. Sto hutungwe kusno bren midzo. Oh, nihita ega esti. So pues indigo I quattro. Zan guaho ha kumakat ga sungusungan esti kilo usi movie. Puno ha, nani? Oh my goodness. Ungan. Well, tiutungo hafa mas baba. Angan like humokuki sa lapemito ginarante ni movie. When I But say indigo Star ha. Wars, nani is Star Wars na marathon. Oh, yeah.
Nani, nahongkokeso. Kikada Hago imas baba sa sesuman adzikaw movie sa un dingway movie. Hey, nita ega esti. Okay, Roku nita ega esti. Sa un dingo like 20 minutos. So time ano ba tungo angin interesante. Who desesya nagi champo para en ega esti. Like gof ega. 20 gi champo. Like Natsalig si Sumay sa Malate lo ti cerebro. Zan type pasensya si Sumay. Tipo tonti sino cosas para guahu. Like, syempre gwa tauto pinaloninihan na like Zamu like Malate na tauto na movie siya. Oh, No, ahi. no, ti sinyo sungo na Ti no. pretensa tron na tauto. Tell Ocean's 11. No, comprende. Legally Wand? Legally. Mean Girls. Zahu na siya look. Alright. Si Diyos masino hamzuna do sa in ekungok zo, who desesya na undiha, para in ega zabwenti, para in gosa esti na movie, The Godfather. Za, si Diyos masino hamzo todos, put in ega esti na episode, MANsplaining Hadzi I otro na sisigun para esti, si Sumåhi. Zan esta hutu mo yung santo. Oh, kumalagwa ho sumangani siya? A episode put I permit na album My Chemical Romance. So koi dos sa pareho na story. No, Episode? different. Esta hu planeha giluhu ti sinyon tu laika. Alright, My Chemical Romance. And Okay. alright. Permit na album ha. Zan kelling I historia. Biba, malago to tumongo I Venn diagram para itumatiti zi Fanachu zan I Zanya, I Zaniha, My Chemical Romance. Si Diyos masi, adios, esta Adios. aquí. Adios.